chaliwo tuchali balamu inna hadhihi ni'matun 'azima echono chengera tosobola kubera ngo kitegera tosobola kubera nga yani tudrik dhalika ni'ma wa ta'lam 'azimataha illa tosobola kubera ngo kitegera okujja kabo kanga Allah subhanahu wa ta'ala kachansa kabajeko idhan madha yanbaghi li wa lakum Chichani derinze namwe baganda bangabe ekitibwa tuberenga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala webaza Allah subhanahu wa ta'ala tumaliriza omwaka gwaffe nga tuli balamu bulungi nga toyina wakuluma ekyo kyengera banje Allah subhanahu wa ta'ala bali eyo Allah subhanahu wa ta'ala yaberanga abazingamiza mu malwaliro naam lakin gwe Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde chance liyabeluwakum rwacho chali mulamu ogwa mubali eri Allah subhanahu wa ta'ala bagamba liyabeluwakum ayyukum ahsanu amala aberenga akugezesa oberenga Allah subhanahu wa ta'ala akulaba mukiri ekyo kubeera ngoddayo nobeera ngogamba nti wali nakola mu bwenti lulimba denne isa bwenti lakin خلي ارجع الى الله سبحانه وتعالى كان بيرنغا نزرا يري واشتي والله سبحانه وتعالى لما لان باب الله سبحانه وتعالى دائما مفتوح وموليانغو واشتي والله سبحانه وتعالى بانغال ينغوبيرا مغوري اما اذنبت اما فعلت فباب الله لا يغلق لاحد umliango gawasi wallahu subhanahu wa ta'ala taina gwagugalira idhan ayyukum ibadallah akasera tekana bakuberanga dairi tekana bakuberanga kakugwako akokuberanga nze nawe tudairi wasi wallahu subhanahu wa ta'ala thaniyan usikum bitaqwallahi azza wa jalla banange tuberenga tutawachiti wallahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tuberenga tumtya nga wali wabatulaba nga tewali batulaba nga batumanyi nabalala nga tuli je batatumanyi kubanga abasinga obungi tukikola ate mwana watu opposite wano wobere wali abakumanyi wallahi nga omusajja muttaqi omusajja nga wallahi yuslih lakin aberenga ave wali abatamumanyi ogenda kumusanga nga wallahi byakola ate mwana watu byewunyisa idhan ibadallah qad tas'al nafsik wenzo okubeera nga olwalero webuuza kiki kye tugenda okubeera nga tulabako kiki kye tugenda okubeera nga twejjukanya ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala yabelanga tugamba mu Qur'an yekitibwa kitabun anzalnahu ilayk mubarakun liyadabbaru ayatihi Allah subhanahu wa ta'ala nazala hadha alkitab Allah yabelanga tusize kitabo kino nga wallahi mubarak kullu man yu'alliq nafsuhu bilquran Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al hayatahu kullaha mubarak ubuwafulu bulamubo والله متعلق بالقرآن الله سبحانه وتعالى يبارك نفسك ويبارك حياتك ويبارك كل شأنك وكل حالك الله سبحانه وتعالى بلتمجو كواتك والله سبحانه وتعالى تفولanga تري مبارك لكن نبيرanga tugamba nti liyadabbaru ayatihi musobolo kuberanga yani tatadabbar wa tatafakar amiq uberango lowoza yani amiq yani ngolowoza wingira munda dala aya za washtiwa Allah subhanahu wa ta'ala osobolo kuberanga okola ki ngofuna mu ebyo kuyiga idhan ayyukum ibadallah fihi su'al muwajjah ila dhat Allah subhanahu wa ta'ala yatuwa ekibuzo mu Qur'an ila yani la kullu al-khalq eri fena bati abatonde Allah subhanahu wa ta'ala qala lana yabiranga tugamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fama dhannukum bi rabbil alamin Allah subhanahu wa ta'ala yas'alni wa yas'aluk wa yas'alu kull insan fama dhannukum bi rabbil alamin madha ta'taqiduna fi sha'ni Allah subhanahu wa ta'ala bitibi mulowoza kwa Allah subhanahu wa ta'ala نعم فاحيانا انسان وما ندم وصولكم سانغا والله يثق باحد اينغو يسغا نعم اذا كان نحن الابناء وتبع كفابانا توسغا نيو بزده بافي حتى لا يعني الابن انه يحسب انه قد لا يقلق مهما كان ابوه او امه حي ومانا بابيرanga chimanyi tata yomulamu mama yomulamu wallahi la yaqlaq naam tayera likirira tayina tayera likirira rwacha bayera likirira lima naam abuhu au abuha mawjud
tata wali mama wali yeralikirira ki naam ahyanan olwalero tugenda ne tulinyamba motoka wallahi nojiyingira ala tamanina ngoli mutebenkevu osubira ogenda kutuuka jolaga naam annaka yani tahsilu makanak ogenda kutuuka jolaga naam ahyanan netuwola abantu naam lakin nga tusuubira bagenda kubeera nga bakola ki nga yani batuddiza sente zaffe zetubawadde naam تجد شيء من المرض لا وتنام وتذهب إلى المستشفى ماذا ترجو تجد وصوبira kubeera ngowona olwadde nogenderawo mu ddwaliro kubanga okimanyi obujjanjabi buli mu ddwaliro naam fahadha huwa al-amr ekyo bwe kiri lakini Allah subhanahu wa ta'ala naam Allah subhanahu wa ta'ala katina yatugamba nti ebyo byonna kale tubirabye tata omwesiga mama omwesiga maradta wa dhahabta ila madha ila المستشفى فالآن يعني ذلك يعني هذا يعني من العالمين لكن فما ظنك يعني برب العالمين تتي ماذا تعتقد بالله سبحانه وتعالى تتي توسبيلك الله سبحانه وتعالى أيكم عباد الله إن من أعظم يعني ما قد مبين تبيتريت دوك بينانغا يعني جعلنا نترك ديننا إيماننا يضعف كل يوم وكبينانغا وبسلام الواليرو إيماني يجندي كنديرا إيماني سفزي كنديرا وبسلام تتوشابو لبا أبا أنتو سبيري با ودمو أنهم أساءوا ظنهم بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تتملو ولزابيرونج بمكا كم من الذين تركوا الإسلام بمكا مبالسوا بالسلام ولفن مروك بيران رأوا أن الله سبحانه وتعالى مما لا يجيبهم الله سبحانه وتعالى تبعوا كلا بمكان وسزوك بيران يعني بدمك بيران أنهم منافقون لكن بمكان كم من الذين أتوا إلى الشرك بمكان باقين زيو لكن chitechi baleta do kuberanga bagenda mu bintu bifanagana bwe bityo tabasubira wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala kuberanga badiramu naam omwana damu alwaza omwana narwala mwaka gumu myaka ebiri omwaka ogwokusatu nagamba wayi bya Mungu ebyobusiramu ndaba tebikola nkole ntya fayadhhab ila ma huwa ashal changu agenza mushiriki lunaku lumu naku biri alhamdulillah ngomwana akoze atya Allah subhanahu wa ta'ala ngaayisizaawo أيكم عباد الله لا تأسوا ظنكم بالله سبحانه وتعالى أبانجي تتبيران أتلوولز الله سبحانه وتعالى وبي الله سبحانه وتعالى يقول لنا أبيران تقام بانت أنا عند ظن عبدي بي ديوامنا يتومانا دام تاندوولز ماذا تعتقد بالله مرضت ما شاء الله الحمد لله ولمراد الرادر نايتي تتولوولز واشتب الله سبحانه وتعالى ensonga lwaki leero oli wano lwansonga osuubira nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubuuza lwaki tewasaala era yensonga lwaki omulala asigaddeyo ng'atudde lanna yani la yamliku shay'un kadhalik talina kintu kyefaananyiriza ng'ekyo ky'olina kyova olaba gye bali naye nga masha Allah salim balamu bulungi ana inda dhanna abdi bi ndi wamu nekyo kyemukola ki kyemundowoleza Allah subhanahu wa ta'ala bwatugamba ahadun yaqum ila ad-du'a ya rabbi uridu hadha wa naam Allah njagala kino bal farji fi nafsi yadamu mtima gwe naberanga yebuza lakin sa'altu Allah hadha lakin bal hal yumkin hadha kino Allah subhanahu wa ta'ala ntimusaba ne wallahi kisoboka naam يقول والله يا الله أسألك رينج روفر أي الله نجاكرا رينج روفر لكن يبيلانغا يبوزانا رينج روفر جنسوا الله تيجي تشندي ناوي تيجي وكنتو ساكوتي كرينج روفر نعم فكل ذلك يدور على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بالنبي بتامبولي راكو كولولز الله سبحانه وتعالى ibanga liona malanga anta asata yani adhanna billahi subhanahu wa ta'ala yensonga lwaki tukyaberanga tuwangala fi dhiqin wa fi dhajar tuwangalira mu mbeere yokuberanga wallahi yakanyigo naam تأتي المسجد تسمع الإمام يقول والله قم وصل صلاة تهجد الله يعني الله يجيب صلاتك نعم ودا يوكا وزوك وجوانو نوليرanga bagamba nti banaye muzuku kembere nga musaba ko Allah tahajjudi Allah subhanahu wa ta'ala mumkin yudabbiru amrak imani nerinya boda yewaka no tula no gamba ngenda kujisala zibazuwera sawa biri nja kusala tahajjud
lakini ozukuka obudde bw'ekiro ozukuka okusala tahajjud nobeera nga gwe kenyini ate weekubamu ebituli. Naam, oluusi esswala ogiyimiriddemu nobeera ng'ogisala, lakini بغير طمأنينة وبغير رجاء الإجابة وبغير رجاء إجابة الله سبحانه وتعالى. وصدي الحمد لله إلان والزوان ونينغا تصوبي الله سبحانه وتعالى كبيرانغا كولاتي كبيرانغا كوانوكولا. عباد الله ينسونغا lwaki olunaku lwa kiyama lugenda kubeera nga lutuuka wabeewo abajja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atunyumizanga agamba nti fa amma man utiya kitabahu biyaminihi, waliwo bali abagenda okujja mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala yatuuna amaama rabbihim. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti abagenda okujja mu maaso ga kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah beerenga abawe ebitabo byabwe biyaminihim, yani biaimanihim, Allah abawe ebitabo byabwe n'emikono gyabwe egya ddyo. لكن بعد ذلك abantu abo bagenda kubeera nga yaltafitu ila al-akharin, baddayo eri bannaabwe babagambe batya, yaqulu ha umqra'u, bagenda bagamba nti ha umqra'u kitabiya, abange musomemu iqra'u kitabiya hadha ma hasaltu alayhi. Ay Allah, kino kyenna bannange bino byennafuna. Naam, bagenda kubeera nga bayongerayo bagamba inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, bino mbifunye lwaki nasuubira nti ngenda kubeera nga nsisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ambale, yensonga lwaki nasala. Naam, yensonga lwaki nasiba, yensonga lwaki nakola kino. Inni dhanantu, nasuubiranga nti Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera nga akola ki, agenda kubeera nga ambala. Idhan ayyukum ibadallah, inna lidhanni billahi subhanahu wa ta'ala nataij. وكلولز الله سبحانه وتعالى بتلولز الله سبحانه وتعالى لكل ما قد تظن بالله سبحانه وتعالى لها ثمرة ولها ثمرات. بولتمو تلولز الله سبحانه وتعالى والله العظيم تشيني امبيرا. نعم، محمد صلى الله عليه وسلم يبيرanga isibabu binyo aba Quraysh, babiranga bamuisabu bye Madina, lakini Rasul subhanahu wa ta'ala lam yanqati ani da'wa yabelanga jisulawo. Baada zaman oluvanyuma lwa kaseera Allah subhanahu wa ta'ala amwadde kubeeranga agulawo, yani abele kubeeranga agulawo Makka, yati huwa wa Abu Bakar wa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhum, nabeeranga bayingira Kaaba. Kigambibwa nti Rasul sallallahu alayhi wa sallam qala aina Bilal yaliruddaho, fatahu Bilal naberanga yajja dakhala al-Kaaba, naberanga yingira mu Kaaba. Lakini baada ma dakhala al-Kaaba bakigambibwa nti annahu mbaka sallallahu alayhi wa sallam yaberanga alagira Abu Bakar ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma baberenga bamsitula hatta ila al-Kaaba. فقال نبينا مقامانت يا بلال إن هذا البيت عند الله لا أعظم، إن النيوم بجولة بالكعب والواليرو يعني أعظم عند الله. والله يا ماني ما سقواشيب الله سبحانه وتعالى نيور واليرو أوليوا وقولك يو أذن للناس بينان وكولاتي بينان وكولا أذان. أبا سفيان tumumanyi nnyo yali musajja nga wallahi munnanfuusi, buli sifa embi yali kuye, kyayagalizako obusiraamu bubi bulungi bonna. mu kaseera akayagala okubeera nga asiramuka, yati Ali ibn Abi Talib, ajali Ali ibn Abi Talib yaqulu la, abeera nga amubuuza yasaluhu olaba otalahu anni ataitu Muhammadan, singa olwaliro ngende eri Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nembeera nga mbeera nga njogera oba mbeera nga njatula nembeera nga nkakasa anni muslim la aqbalani, olaba Muhammad ayinza okubeera nga nzikiriza. Qala na'am, yamugamba na'am, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agenda kubeera nga akukiriza. Bal genda gyali obeere nga omugambe ki, obeera nga omugamba genda idhhab, beera nga ogenda gyali obeere nga omugamba mithla ma qala ikhwanu Yusuf, omugambe baganda ba Yusuf kye bagamba. Madha qala, bagamba batya? Qalu tallah, oluvanyuma lw'okubeera nga bagenze eri Yusuf fawajaduhu, ne bamusanga nga wallahi Allah subhanahu wa ta'ala rafa'a sha'na, Allah yamusitula nga wakitiibwa takyakwatwako. Bajja mu maaso ge ne bamubeera nga bamugamba nti qalu tallahi, tulayira wallahi billahi tallahi laqad atharaka Allahu alayna, Allah subhanahu wa ta'ala alyawma rafa'aka anna, Allah subhanahu wa ta'ala akusitudde kuffe. Naam,
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. والله twaku isabu bi gende ri Muhammad sallallahu alaihi wasallam oberengo mugambe bigambe fana gana webito yaje ri Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mugamba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamtunulira naberanga mugamba nti tallahi laqad atharaka Allah alaina. Aba Sufyan amugamba nti wange mbaka sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala urwalera kusitudde kuffe wa in kunna la khatiin. Naku yonaje twakuisamu basahaba bonna be twakuttira wallahi twali bononef. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yurd alayhi tayamuddam nachuka yaltafit wa yanzur ila Ali ibn Abi Talib atunuli ila Ali ibn Abi Talib kammil amugamba wa damu naberanga damu ngasoma قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. نعم وانجي محمد لقد آثرك الله علينا الله قصيت دكفر واليرو وإن كنا لخاطئين بالنبي تواكو يسابو بيتو كيرزا. محمد صلى الله عليه وسلم رد عليه والدموع ينزل ومدامو نام زيغا تونيا. نعم namugamba la tathriba alaykum alyawm olwaleero la tathriba alaykum tewali tabu gye muli naye nga ajjukira embeera omusajja ono gyamuyisizaamu. la tathriba alaykum alyawm Allahu yaghfir lakum. Allah subhanahu wa ta'ala akoza ki abasonyi olwaleero. Allah subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim. ayyukum ibadallah fa wallahi embeera yo yakaluba we yatuuka nze nkaaba gwokaaba olyakaaba omwana omutaakaaba kale kwegamba buli omu hasba halahu wa hasba mawqi'ihi wa hasba darajati buli omu akaaba okusinzira waali. lakin أي شيء قد يتغير ذلك الأمر تتينزو كبيرانغا تيچوسيچو إنه حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أبانغ تروليز الله بيروج gotogenda kuyimirira ogambe Allah subhanahu wa ta'ala omukabirire omugambe Allah wallahi kino Allah kino naye ate ng'obibuusabuusa. Naam ate mubimu kubiraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yani mubimu mimma yadullu ala annaka tamliku husnu dhanni billahi subhanahu wa ta'ala huwa al-istimrar bid-du'a okugenda maaso ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala ramma ta'akhkhur bil-ijaba newankubaddenga la tara al-ijaba. Naam إذن أحسنوا بالله سبحانه وتعالى ما هو خير. الله سبحانه وتعالى تمرولي زبيرونج عباد الله مجوكنا موسى عليه الصلاة والسلام. نعم أما زوكو بينانغا وانغولا غلبة يعني غلبة فرعون. نعم وجيشه أما زوكو بينانغا موانغولا فرعون يبينانغا أدوكو بينانتي يعني أقولوا بشام جبالي. نعم naberanga yabagoberera mu mbero yokuberanga bakakanya inna haula ila shirdhimatun qalilun agumya amajega bagamba nti abo just buntu butono nnyo Musa n'abantu babo yani bantu katono yani okuberanga tuba wangula n'okuberanga tuba isabubi kintu kitono nnyo. Naam Musa alayhi salatu wassalam adduka nagenda n'amajege batuuka we batuuka ku nnyanja. Naam abantu ba Musa batandika okuberanga bamunenya bamugamba nti wange Musa kiki kino kyotuleeseeko. Naam otulese okuberanga Musa Firauna aberanga atusanga wana berenga atwisa bubi inna la mudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin yabagamba bange musirike. Naam inna ma'iya rabbi sayahdin ladayya Allah inni ma'a Allah zindi wa min Allah subhanahu wa ta'ala sayahdin. Allah subhanahu wa ta'ala genda kubera wa munaffe enkomekerero yecho fena twakiraba era fena tukimanyi kam marratan kunta ma'a Allah banga lyenkana kiri obadde nawakiri wallahu subhanahu wa ta'ala. Naam asabaka marad just burwadde bukujidde noberanga ononya wasail amakuba malala. Naam من أعظم ما قد ما جعلنا يعني أصحاب الشرك وميكم بتفضوا كبيرة أنت تولي بنا الشركي يعني تولي بتمن كفنا عقيدة زفة ورواله تولي أم بنا فين كوي كبيرة عنها تلوول الزبيبي واشتي الله سبحانه وتعالى. لكن بحسن الظن سبحانه وتعالى
kullu shay wallahi alazim buli kimu kijja kudda mu muteeko. Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard. Allah subhanahu wa ta'ala ensonga zazetegereza. Allah subhanahu wa ta'ala zikwasaganya. Naam, la taqlaq warrahmanu rabbuk. Tobeeranga ofuna mukali akokubeeranga wallahi tarji ila nafsik taqlaq takhaf tahzan innahu huwa rabbuk khaliquka wa raziquk. Yakutonda yakugabirira. Naam, okukkiriza koina mu mukyalawo, okukkiriza koina mu mukwano gwo leka kuberenga kwe kukkiriza koina masoga washitiba Allah subhanahu wa ta'ala. Enzikiriza joyingira mu motoka ngo kimanya ogenda kutuuka jolaga, let it be the very way you think with Allah subhanahu wa ta'ala. But with doubt, wallahi there is nothing you are going to get in front of Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, bwe tunabeeranga tubuusabuusa washitiba Allah subhanahu wa ta'ala nga tetuli batebenkevu, la natija bal nataijuna alqalaq, nataijuna alfaqr. Lianna kubanga lwaki alghaniyu omugagga alinga omugagga waffe yani tetufuddeyo gyali asana dhanna bih, tumulowoleza bikyama. Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu huwa wa nabii sallallahu alayhi wa sallam nga bali mu mpuku, ombaka sallallahu alayhi wa sallam yamugamba ki la tahzan inna Allaha ma'ana. Teweralikirira, inna Allaha ma'ana, lekeyo yebeera embeera yo nange. Naam, leka ij'al dhalika huwa hayatuk, ekyo kyoba ofuula obulamu bwo. Naam, bifaqdi dhalik tukyagenda maaso n'okubeera nga tukola ki, nga tunenya washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, idhan ayyukum ibadallah, tubeere nga tudde eri washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bihusni dhann. Yabeeranga tugamba sallallahu alayhi wa sallam la yamutanna ahadukum, omumu okufate kujjanga gyali illa okujjako nga huwa yuhsinu dhannu billahi subhanahu wa ta'ala, nga asuubira kirungi, nga asuubira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga amukwatiramu mazambi ge yakola, okubeera nga Allah amusonyiwa. Naam, idhan ha huwa al-amru al-haqiqi ayyukum ibadallah. Eyo yensonga entuufu eri baganda bange. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala wama khalaqna as-samaa wal arda wama bainahuma batila, tetwabeeranga tutonda eggulu n'ensi n'ebyo ebigiri mu batila. Allah subhanahu wa ta'ala yani nabirekawo. Allah subhanahu wa ta'ala tiyabeeranga akutonda nakulekawo. Dhalika yabeeranga tugamba nti dhalika dhannu alladhina kafaru, eyo nno ndowooza y'abaki, eyo ndowooza y'abali eri abaki, abakafiiri. Muslim anta muslim ana wa muslimun huwa, omusiraamu gwe nange nooli ffe tetulina kubeera nga tulowoolezani Allah subhanahu wa ta'ala alkhair. Bwe tunaabeera nga tukikoze wallahi billah tugenda kubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala atufulira obulamu bwaffe nga wallahi bujudde baraka. Edduwa zaffe nga Allah subhanahu wa ta'ala azikiriza. Malik ibn Dinar tabi'i al-Basra, lunaku lumu ajja ayingira mu masjid. Naam, amala okuyingira masjid asaala ng'era ebya bulijjo obudde bwa kiro baada sala fadha birajuli yadkhulu al-masjid, waba omusajja ayingira masjid. Abantu bamaze akaseera basaba Allah subhanahu wa ta'ala birenga bawa ku nkuba. Baada dhalik dakhala rajul, musajja ayingira nga wallahi toyinza kubeera nga omulowooleza si yali omuwanvu ennyo si yali omunene era nga omuntu owa bulijjo. Yadkhulu al-masjid yusalli ba'da salah, awanika emikono gye asaba Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah abantu bakusabye enkuba. Naam, abantu bakusabye enkuba yakibanga Allah subhanahu wa ta'ala, lakin la tujibu an-nas, Allah abantu tobaanukula. Naam, nkusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Omusajja asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'engeri gy'amusabamu wallahi temulimu kubeera nga yeewombeka oba ng'ogiwulidde. Ng'olwaleero omuntu wanajja n'agamba soko mpeyawo emitwalo 2 mpayo 2 wadde nkimanyi totera kukola ki. Hakadha mu mbeera kale etali nga yakusooka kuwaana abeera nga amusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini an-nas
abantu basabe Allah subhanahu wa ta'ala enkuba eganye. Malik bin Dinar yas'al nafsa, omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala ayagala Allah subhanahu wa ta'ala berenga amwanukula, lakin tayina mukhushu'u asaba Allah subhanahu wa ta'ala kaannahu ya'muruhu, omuntu afana kana bwati Allah subhanahu wa ta'ala inza kuberanga amwanukula atya. Ekirowoozo ekyo kyeyayina kyali tekinnabana kubeera nga kiva mu muntu ogwe faidha bisama yataharrak, agenda owulira essama eggulu livaamu ki, livaamu sound, enkuba ekola ki, enkuba etonya. Ekyo genda kukifuna ddi, ekyo ngenda kukifuna ddi bwe tunaabeera nga tulowooleza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, ma huwa al-afdal wa ma huwa al-hasan. Fama dhannukum bi rabbil alamin, ma dhannuk, madha ta'taqidu billahi subhanahu wa ta'ala. Naam, kam marra bimekamu mubisera nga wallahi marita wa shafaka Allah nakuonya, oloza magezi go, oloza magezi gange. Kam marra wa kam marrat khifta wa tuma'annaka Allah, otidde obadde mukutya school fees abana tebayina. Naam, otidde mukyala mulwadde, baana balwadde, biki simanyi nyumba eganye, nobeera wallahi ngo ina pressure zikutwala, lakin Allah subhanahu wa ta'ala watma'annak naberanga kutebenkeza. Naam, ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub, okujukira Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuleta. Naam, togenda kujukira wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga tomulowoleza birungi, togenda kumujjukira. Naam, togenda kumujjukira nga tolina byomulowoozaako. Naam, era onaaba nga olina ebikutwala ojja kujja mu masjidi osaale. Lwaki osadde? Lwa nsonga olina ebyo ebikutwala obubi. Omala omuwanikire Allah, omugambe ya Allah hadha wa hadha wa hadha, Allah kino ne kino ne kino ne kino bye bimazeeko emirembe. Idhan ibadallah, irji'u mudayri eri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, irji'u ila Allah subhanahu wa ta'ala ta'atan, mukubeera nga tumugondera sirran wa jahran, tulieyo tulinaje tuli tewali atumanyi, twekwese tuli feka Allah subhanahu wa ta'ala daiman, tubeere nga tutambula naye wano mu mitima gyaffe. Okumulowooleza bye tumulowooleza tubimulowooleza wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubeera nga akola ki, nga atuddiramu. Ibadallah, tata wa Yusuf alayhi salatu wassalam yakaaba n'akaaba akabira abaana baaba babiri. Abaana babeeranga bamukudaalira bamugamba nti tafta tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan au takuna min alhalikin. Mzee okaaba naye ojja kukaaba okaaba oyinza n'okaaba n'oyitirayo. Naam, qala innama ashku bathi wa huzuni ila Allah, nabagamba abange musirikeeko temundekanira. Naam, innama ashku bathi, ana ashku bathi wa huzuni ila Allah, أنا لا أشكو، يعني أنا لا أشكو حزني إليكم، سكابي لرمي ولا أبكي لك ولا أبكي لك ولا 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 ولا، بل أنا أبكي لله سبحانه وتعالى. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، زين كابي إلى الله. إذن لك ولك ولي فلنشكو يعني ضعفنا وكل ما قد يزعجنا في هذه الحياة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. نعم، الحمد لله حمدا ونشكره شكرا ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيكم عباد الله، قد علمنا ما يتعلق عن عن الآية فما ظنكم برب العالمين. إذا تبي تجد إلا تبي ولد إذا الله سبحانه وتعالى تمسابي الله سبحانه وتعالى توكو بيرانغا تبي تجد مبتوف وابيو. Embera y'ennaku zino wallahi si nnyangu, embera yo si nnyangu, naye ani agenda okubeera nga agitereeza? Ya Allah. Ne bw'onaagamba koove mu busiraamu, kogende simanyi ow'Omukama, kogende mushiriki, kokole ki, kobbe Allah subhanahu wa ta'ala nga tannakkiriza, tebigenda kubeera nga bikola ki,
nga biterera kati eyensonga tuberenga tudayiri washtiba Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga eyokubiri ibadallah, tuli mukaseera nga yani wajahna Eid miladi ma yusamma bi Eid miladi Isa alayhi salatu wassalam. Abantu bagenda kubeera nga ba celebratinga Christmas, lakini i'lamu ibadallah anna hadha al-Eid laysa Eiduna. Iyo Eid siyani siyafe, laysa Eiduka wa laysa Eidi, si Eid yange si celebration yange. Gumusilamu tena wekolaki wekukwatirako. Naam, tena wekolaki wekukwatirako. La tashhadu innaha zur. Ebyo bintu bya bulimba tebiriyo. Temuberanga abasilamu mubyenyigiramu. Olwokuba otyo kuberanga mwana watu neiba wa kunyigira noberanga tusharik nafsika fika. Wallahi لا تلقى نفسك الى هذه التهلكه. Tuberanga wetu alamukuzikiroko. Naam, wama qataluhu wama salabuhu, tebamutanga Isa alayhi salatu wassalam, wama salabuhu ma sulibat, tebamutekanga ko kumsalaba. Al-aya. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wama qataluhu wama salabuhu, tebamutanga era tebamutekanga ko kumsalaba. Innahu hayy, achali mulamu Isa alayhi salatu wassalam. Idhan la takhsha, tuberanga otya, tuberanga wesulamu kuberanga ozikirira, no participating and you participate mu lunako olutali luki olutali lulu. Naam, do not, because if at all you do that, wallahi in front of Allah subhanahu wa ta'ala very many questions. Naam, innahu yawm, Allah subhanahu wa ta'ala tugamba anti takadu samawati yatafattarna. Buli baberanga balu celebrating abalukuza, eggulu liwuliranga lyagala liberenga limementuka, ensi nayo ngewulire yagala liberenga etumira. Lima an da'u lirrahmani walada. Allah subhanahu wa ta'ala bamusibyako muki omwana. Idhan ibadallah, innahu laysa eidukum, lakum eidain, al-eid al-fitr wal-adha. Muzirinde mwinabiri bainaki bainem. Abana muberenga mubakumire waka. Naam, tuberanga tweretera okuberanga tuga mu busungu bwa washitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu dinukum yatma'innu bidinikum wa yatma'innu biawamiri dinikum. Bamunaberanga mugenzeeyo okuberanga munange, yani tudkhilu surur fi qulubihim, yani ta'tu dhalika adh-dhanb al-'azima. In ataytum dhalika adh-dhanb, wa muna agenda muzambe eryo mukubeera anti antum turiduna yani an tudkhilu surura fi qulubihim fa'lamu annakum qad adkhaltum al-ghadab amama Allah subhanahu wa ta'ala. Muyingizachi mukubeeranga mubasanyusa, muzzo kubeeranga muselebratinga nabo mukitegeere nti waliwo obusungu bwe muyingiza maaso gani ge yakutonda ne yabatonda bano bokolaki boyagala okubeeranga osanyusa. إن كان أمرك تريد يعني الحصول على رضا الناس، أولا سوكو سمي سوى استوى الله سبحانه وتعالى. إن أحبك الله بانبانغا قد جعل أفئدة الناس يحبك. أجين أبو النبا فلانغا باكو أقال إما شاركت معهم أم لم تشارك معهم. أبو participating زين أبو to participating زين أبو يعني الله سبحانه وتعالى will make them, they will love you. So please stay at your homes and be contented with the ruling of Allah subhanahu wa ta'ala. لا طاعة المخلوق في معصية الله. Do not obey a mere human being in a way of what? Of making Allah subhanahu wa ta'ala angry unto you. Temusala okuberanga musanyusa abantu abalala ate munyizani Allah subhanahu wa ta'ala. Tukimanyi bulungi. Innahu laysa eiduna. Era bonna beeranga ogenzeeyo fa'lam beeranga okitegeera annaka mas'ul. Oyinayo yani سؤال وينايو اتبوزو يعني واشتبا الله سبحانه وتعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبو بكر وعمر
وعثمان وعلي رضي الله عنهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة هلتنا وهوان على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى العدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل علينا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.